toro ya go ipona a feditse go tlhabolola ntwa ga mmagwe e santse e tshela ma-PPC o kgatile rre mothusi thata mo bekeng e e fetileng a mme re ka re mo bekeng eno e o ka kgatla mmagwe yo a sa utlwaneng le mathaithai rona re ithatela mme moagi le morwae ma-PPC ga mmogo le rre mothusi yo ba neelang dikgakololo ka dinako tsotlhe ke baagi ba rona ba mmamorato mo dikagong. E ka re ke go bona thata mo lebenkeleng la me malatsinyana a siene go rile fa o mpona ke le teng o itse gore o tlile go dira tšhelete nya ga nkitla ke gana madi boy ga ke nagane gore go na le motho a le nosi o tla ganang tšhelete ke ra le a bogodu tota o bona fa e le gore madi a gago ke a bogodu nya ke a leboga siene o ka nna a lebelela ko mabenkeleng a mangwe e seng fa o se ka nna serious madala nna kana ke direla tšhelete a me ke batla gore bala boroko kgo bosigo a ga o nagane gore go tharinyana go belaela tšhelete a me kana ebile ke setse ke fetsa le go aga ditšhelete tsa me di feletse mo lebenkeleng la gago mme ga o ise o bo botsolo se sepe ka gore ke e tsaya kae ga maake fela e ne e tla nna letsatsi la bofelo gompieno ke go rekisetsa seng fa e le gore madi a gago ke a bogolo o ele tlhoko se ka iphitlhela ka lebenkele le le tletseng dithoto tse di sa rekiweng ka monagano wa gago le gale gompieno ga ke atlela go reka samente ke batla go dira lay-by ya di-aluminium window frames bana ntlo ga mmago setse ebile e tsamaya mo difensetereng ruri nako e tsamaya ka bonnako man maabane wa maabane fa o ne o le mosimanyana fela yo o sa itseng sepe o ipatlela fela go agela mmagono ona jaanong ebile o a fetsa ye banna o dirile tota sene go a kgatlhisa ukwa go ne go tshwanetse go direlwa ka bonako go ne go se bonolo fela batho ga ba itse gore ka samente ya PPC o kgona go dira ditena tse dintsi ka kgetsi e le nosi mme o bitsa go reka samente ya PPC Stockfell a re go dirisa PPC cement go tshwana fela le go beeletsa jaaka o boelwa ke dikuno tse dintsi tsa boleng ditena tse dintsi tse re di boneng go tswa mo kgetsing e le nosi ya samente ya PPC di re thusitse thata go boloka tšhelete nka re ka dikeletso tsa gago le tshegetso re kgonne go boloka diperesente di ka nna 30 tsa tšhelete fa e sale re simolola go tlhabolola ntlo ya ga mme ke nnete e senang bana ba phefo ke agile leganyana le lamele ke ntse ke boloka tšhelete fela jalo botho e tota e le maatla a gago ke tiisitse o bua ka ntlo e ke teng shopping mall ele ke ra mensione ole o e bitsang leganyana fela o ka nna wa e bitsa sengwe le sengwe fela ke agile ka PPC fela jaaka o ne wa lemoga mosolo wa boleng jwa PPC le nna ke ne ka o bona mme ka aga legae la me le gompieno o le bitsang shopping mall ga se sephiri gore go botlhokwa thata go dira dilo sentle le go lekanyetsa sentle didiriswa tsa gago tsa kago ke ka moo matlhola touta gatelela gore kago fa wena le baagi le dirisa samente netefatsang gore ga se nne le mangope fa le fetsa go dira busetsang disamente tse le sa di diriseng mo tlong ya me le netefatse gore ga le di bee gaufi le mojako kgotsa fenstere le phutele samente ka plastiki le dirise samente se le se rekileng sa ntlha kago se letle gore daka e nne mo letsatsing go feta diura di le pedi kago ga le kago ke nagana gore mo mathateng mona o nagana gore mo mathateng ya kago tswelela nye kago nye tswelela a ke re o tlwaetse tswelela ao mama rawe wa bona nna ga ke motho yo o ratang go tsietsa segolobogolo jang fa go tla mo boleng jwa kago rona re kgonne go boloka thata fa go tla mo baaging re itiretse ditena ebile sengwe le sengwe se re neng re kgona go se dira re itiretse sone nna le morwake ke sone se se dirang gore ke nne motlotlo ka wena ema moagi mmogo le morwago
go tlhokega motho yo o nang le tsepamo le maikaelelo fa motho a simolola go aga ntlo e e tshwanang le e wena o e agang. Ke ne ke maketse go utlwa gore ebile le setse le batla di-frame tsa di-fenster. Go ise go e kae re tlabe re kgaola re bona re tsena mo ntlo e ntšha-ntšha. Wa tshega. wa itse re mothusi di re bone ke dilo tsa pusotlhe rona ga ro dira moretlogadi go bula ntlo re tla dira sengwenyana fela se sennye go itumela le ditsala ke mang yo tla apeelang setšhaba le teng nna le morwake kana gare batho ba modumo se se botlhokwa ke gore e setse e le ntlo e mabono ya boleng ebile mongwe wa baagi o ne a nthae a re o itumeletse go dira ka bonnako jaana ebile o itumeletse ka moo ntlo e tsepameng ka teng. Wa bona gore ke bua ka eng jaanong ke ntlo e kgakgamatso ntlo ya mabono e lo e agang ka re moagi o ntshegisitse gore fa a ne a simolola go bolelela batho gore ba kgaogane le samente sengwe le sengwe se kgetse ya sona e belaetsang le nna nka rialo ke mmoleletse gore nya se ba re jalo wena ba re fela o re ba batle samente ka leina la sona PPC cement fela jaaka moagi seo o tshwanetse ene ka boene ya nna selo se a se itse ntle le go botswa dipotso o le sego go bo a direla motho o tshwanang le wena yo itseng dilo tse di botlhokwa tsa kago ka re o ne a itumetse tota fa ke ne ke mmolelela gore nna fa e le nna ke dirisa PPC fela moagi man a re ke gore ene o tlhoka tiro tsa go aga o fitlhetse pelo ya gagwe e rota kgodu e khibidu fa a bona bathapi ba gagwe ba dirisa semente ya boleng jo bo kwa tlase wa itse e sa itsege le go itsega bona ba ita ba re ba boloka tšhelete kanti wai a re ene jaaka moagi o tlhopha samente ya PPC pele a leba tse dingwe gonne a itse gore a na le netefaletso ya pakatelele guarantee ka go bolelela kana re motho a re pele a simolola go aga o netefatsa fa a bolelela motho yo a mo agelang ka boleng jwa semente ya PPC le botlhokwa jwa netefaletso ya kago e tsepameng. Batho le bone ba tshwanetse go tlhatlhoba baagi pele moagi wa gago o tshwanetse a nne le di-references batho ba ka ba botsolotsang kgotsa a ba botsa gore o agile kwa kae o dirile tiro e kwa kae bangwe ba baagi ba ke di-transfateri le nna nka aga botoka go na le bone man o bua nnete tota rre mothusi hei yo bathong kana ke ne ke sa tlaela go dula fa ke santse ke na le tiro e ntsi e nkemetseng kwa lapeng ke ne ke tlile kwano go fela go neela ka go wallet ya gagwe ka gore o ne a e lebetse kwa gae o ka ene nare wallet ke o lona le moitsanape wa setegeniki wa PPC ke akanya gore wa motlhoka jaaka ntlo e setse e tsamaya mo difenstereng ga re na tšhelete kana tlhe re mothusi a itse gore rona re a fatafata se tshwenyege yo ke moitsanape wa PPC ba tlile fa go thusa baagi mahala ba re ruta gore re ka ungwelwa jang ka dikuno tsa bone ba ipatlela fela go bona gore baagi ba aga ka tsela e nang le netefaletso ya pabalesego o ka ya gae re tla buisana le morwao ka tse di botlhokwa wena ikele gae magwe la re ke mang mapipi ma-PPC o le rata jaaka mosimanyana o goletseng mo dikagong go ne go se bonolo go ma-PPC o ne a pateletsega gore a gole ka bonako mme a dire ditiro di le pedi ka nako e le nosi gore a tle a kgone go tlhabolola ntlo ga mmagwe jaanong jaaka a le gaufi go konosetsa go tlhabolola ntlo ga mmagwe o itumeletse gore o kgonne go bona ditena di le dintsi go tswa mo kgetseng e le nosi ya PPC Showcast le wena o ka itirela ditena tsa gago se fetiwe ke kgaolo ya beke e tlang ya dikago etela letlhare la rona la Facebook
ppc africa le twitter ya rona go @ppc_africa. Instagram yone ke @ppc.africa go tsaya karolo mo kgaisanong ya rona mme o nne le tšhono ya go ka ikgapela moputso beke le beke, moputso o mogolo kwa bofelong jwa metseletsele ya drama ya rona. PPC, strength beyond